Nguhaye ikaze inshuti mukunzi wa mama Rwagasabo TV, ni muri kakanya tubagezaho amakuru hagezweho haba hano mu Rwanda, mu karere u Rwanda ruherereyemo ndetse no hanze yarwo. Njye mugiye kubana Ndishimwe Honore. Ibitero byo kuri interinete n'ahazaza ikoranabuhanga muri Beneri. Umuyobozi mukuru ushinzwe ikoranabuhanga na innovation muri Banki Nkuru y'u Rwanda Beneri, Ndengeyingoma Bertrand, yakomoje ku bitero by'ikoranabuhanga bishobora kwibasira urwego rw'imari. Asaba abanyarwanda kugira ubushishozi mu gihe ikoranabuhanga rikomeje guhindura urwego rw'imari. Mu kiganiro cyatambutse kuri NBR podcast, Bertrand Ndengeyingoma yasobanuye uko ikoranabuhanga rihindura imikorere y'iyo banki umunsi ku mundi. Yavuze ko bahora bareba kandi bagerageza ikoranabuhanga rishya kugira ngo bafashe banki kugera ku nshingano zayo mu buryo bwihuse, butanga serivisi nziza kandi ku gihe. Ati noneho kubera ko iyi hari Banki Nkuru y'u Rwanda kandi imiterere y'akazi dukora hano, turitonda cyane kugira ngo habeho politiki n'amategeko asobanutse kuri iryo koranabuhanga rishya mbere y'uko tubishyira mu bikorwa. Ubu turimo kureba tuganira ku bijyanye na AI. Dufite ibiganiro bitandukanye n'abafatanyabikorwa batandukanye muri banki kugira ngo tumenye uburyo twakoresha AI mu kunoza imirimo yabo byihuse kandi neza, kandi AI irabikora. Ndengeyingoma yavuze ko muri iki gihe ibitero byinshi by'ikoranabuhanga bitagisaba guca muri system z'imari, ahubwo usanga biri kwibasira abantu ku giti cyabo hakoreshejwe ubutumwa cyangwa imiyoboro ifite intego yo kwiba amakuru. Ati ibitero byinshi muri iki gihe tubona ni ibitero byo kwiba amakuru, ubujura bwo kuri interinete, uburiganya bugamije kwibasira abantu aho kwibasira sisitemu. Rero inama yanjye, ujye witondera ubutumwa cyangwa imiyoboro isa n'idasanzwe. Iyo uri kwishyura kuri interinete, menya neza ko uri gukoresha urubuga rwemewe rwa banki. Menya ko ibikoresho byawe byavuguruwe. Rero intambwe zoroshye nk'izo zizagufasha kurinda amakuru yawe no kurinda n'amakuru ya banki. Yavuze ko abantu bakwiye kumva ko kurinda umutekano w'ibitero by'ikoranabuhanga ari inshingano za buri wese. Ku bijyanye n'abantu n'umuco wo kumenyekanisha, ni ngombwa cyane kumva ko umutekano w'ikoranabuhanga ari inshingano ya buri wese. Rero dukorana n'abakozi ba banki binyuze mu mahugurwa, ibiganiro n'imyitozo ngiro ibafasha kumenya no gutahura ibishobora kuba ibyago. Yagaragaje ko nk'uko umuntu agira uburyo bwo kwirindira umutekano iwe mu rugo, akanamenya ko igihe agiye gushyiraho uburyo bushobora gutabaza habaye ikibazo cyangwa hari ahegereje kwinjira iwe, iyo agiye atabikoze cyangwa agasiga adafunze umuryango, asanga ikibazo kiza kuba ariko yakigizemo uruhare. Ati kugira ngo tubyoroshye mu gihe tugira ibyo biganiro, dukoresha ingero zoroheje. Reka tuvuge ku bijyanye n'umutekano wawe bwite, sibyo? Urugero, urebye ku mutekano w'urugo rwawe, ushobora kugira ikoranabuhanga ryose ryo kurinda urugo, alarme n'ibindi. Ariko niba usohotse utashyizeho za alarme cyangwa utafunze umuryango, uba wahaye urubuga abashobora kwinjirira umutekano wawe. Nuko bimeze hano nabyo. Rero kubimenya bizafasha gukomeza kwirinda mu bijyanye n'umutekano mu by'ikoranabuhanga. Mu bindi byagarutsweho na Ndengeyingoma, yasobanuye ko mu myaka 2 ishize Banki Nkuru y'u Rwanda yatangiye urugendo rw'impinduka mu ikoranabuhanga rugamije kuvugurura uburyo ikora, kongera ireme rya serivisi no guteza imbere imikorere ishingiye ku makuru. Yavuze ko kimwe mu bikorwa by'ingenzi biri gukorwa ari ivugururwa ry'imiterere y'ikoranabuhanga kugira ngo banki ibone umusingi ukomeye no kwakira udushya nka AI n'irindi koranabuhanga rigezweho. Naho mu yandi makuru, ku mugoroba wo ku Cyumweru, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda Olivier Nduhungirehe uri i Cairo mu Misiri yabonanye n'abanyarwanda baba muri iki gihugu. Minisitiri Nduhungirehe yashimangiye akamaro ko gukomeza umubano ukomeye n'igihugu, guharanira ubumwe no gusangira indangagaciro z'umuco. Yabasangije kandi amakuru kuri gahunda y'igihugu yo kwihutisha iterambere mu cyiciro cyayo cya mbere NST2, abashishikariza kugira uruhare rugaragara mu cyerekezo cy'igihugu.
mu yandi makuru ni uko umubare w'amakoperative wagabanutseho hafi kimwe cya kabiri cyose. Ikigo cy'igihugu gishinzwe amakoperative kivuga ko umubare wayo wagabanutse mu mwaka ushize kuko basanze amenshi yarasinziriye andi yagiye ahuzwa. Tariki ya 31 Ukwakira 2025 nibwo hizihijwe umunsi mpuzamahanga w'amakoperative ku nshuro ya 20. Ku rwego rw'igihugu wizihirijwe mu karere ka Rusizi ku nsanganyamatsiko ya koperative umuyoboro udaheza uganisha ku bisubizo birambye byubaka isi nziza. Kamanzi Francis, umuyobozi mukuru wa RCA, yavuze ko muri rusange umubare w'amakoperative akorera mu Rwanda wagabanutse ukava ku 11,182 ugera ku 6,862. Yakomeje avuga ko impamvu zagaragaye zatumye umubare ugabanuka ari uko koperative zisinziriye zikeneye ubukangurambaga no guhuriza hamwe imirenge sako hakorwamo za D-SACCOs. Iyo gahunda rero yo guhuza imirenge sako yose mu karere igahinduka banki imwe rukumbi ku rwego rwa buri karere, igamije kunoza imikorere, kongera umutekano w'amafaranga n'ikoranabuhanga. Kugeza ubu imirenge sako imaze guhuzwa mu turere 17 two mu Rwanda. Mu mwaka w'ingengo y'imari wa 2023-2024 ikigo cy'igihugu gishinzwe amakoperative mu Rwanda cyakoze isesenguramakuru kuri koperative zanditse hagamijwe kureba izikora ndetse n'izidakora, zisanga izikora ari 5,121. Kugeza ubu mu Rwanda habarurwa umubare w'amakoperative yanditse kandi akora agera ku 6,862. Muri yo habarirwa amakoperative z'ibanze 6,596, amahuriro 57, impuzamahuriro 6 na sako 203. Imibare igaragaza ko ubuhinzi hari cyo cyiciro cy'ubukungu kibarirwamo koperative nyinshi zingana n'2,377, kikabarirwamo n'abanyamuryango 363,213 bafite imari shingiro ingana na miliyari 17 z'amafaranga y'u Rwanda. Naho abafite ubumuga bageze ku mari yarenga miliyari 1. Ihuriro ry'imiryango nyarwanda y'abantu bafite ubumuga NIDOR igaragaza ko kuva muri 2013 hamaze gushingwa amatsinda yo kubitsa no kugurizanya abafite ubumuga arenga 2,400, abarirwa imari ya miliyari 1 na miliyoni 45. Ibarura rusange ryakozwe muri 2022 ryagaragaje ko abantu bafite ubumuga mu Rwanda bagera ku 391,775 ari nabo bangana na 3.4% bya miliyoni zisaga 13 z'abatuye u Rwanda. Barimo abagore 2,256,826 n'abagabo 174,949. Nsengiyumva Damascene, umunyamabanga mukuru w'impuzamiryango y'abafite ubumuga, avuga ko mu Rwanda hakozwe byinshi bigamije iterambere y'abafite ubumuga ko kuzamura imibereho yabo babigizemo nabo uruhare. Twakoze byinshi bigamije kuzamura imibereho y'abafite ubumuga, birimo gushinga amatsinda yo kuzigama no kugurizanya. Ntibimaze n'igihe gito kuko byatangiye muri 2013 ubwo twakoraga ubushakashatsi bwo kumenya impamvu badatera imbere nk'abandi. Nsengiyumva yagaragaje ko kuva batangiye kujya muri ayo matsinda bafite ubumuga mu Rwanda bamaze kwizigamira amafaranga y'u Rwanda arenga miliyari 1 na miliyoni 45, ko kandi miliyoni 800 bazikoresha mu kugurizanya no gushyigikira indi mishinga. Yagaragaje ko impuzamiryango y'abafite ubumuga yashoye imbaraga mu gufasha urubyiruko no kongerera imbaraga hagamijwe gutuma abafite ubumuga bigira aho kuba umutwaro ku muryango nyarwanda. Umunyamabanga wa NIDOR yavuze ko muri gahunda ya NST 2 abafite ubumuga bifuza guhabwa umwanya nabo bakagaragaza icyo bashoboye aho gutegereza ko babikorerwa. Mujawamariya Venansi ho mu karere ka Musanze avuga ko kuva atangiye kujya mu matsinda yo kugurizanya byamuhinduriye ubuzima. Abo muri Chandre utuye mu karere ka Rwamagana nawe yavuze ko yinjiye mu itsinda imibereho ari mibi, nyuma aguza amafaranga amufasha kwiteza imbere ku buryo abona hari impinduka. Umuyobozi mukuru w'ihuriro ry'abantu bafite ubumuga mu Rwanda NIDOR
Dr Mukarwego Betty na Siforo yavuze ko muri uyu mwaka wa 2024 bishimira ko bashoye imbaraga mu burezi, harimo kwishyurira abana amafaranga y'ishuri no kubaha ibikoresho ndetse no gushinga amatsinda yo kuzigama no kugurizanya. Reka twitseho tubone tugaruke tureba n'andi makuru. Five Guy Trading Company tubafite ibikoresho by'akataraboneka byo mu rugo, mu mahoteli, za restaurant ndetse n'ibikenerwa n'abageni n'amacumbi. Ireme ryo hejuru, imiterere igezweho n'ibiciro byiza ibyo bituranga. Duhitemo uhindura isura y'aho utuye cyangwa se aho ukorera. Five Guy Trading Company dukora mu nyubako ya TCB iteganye na station SP, ifatanye kandi n'inyubako ya Centenary House muri ground floor umuryango wa Z11A. Ku bindi bisobanuro waduhamagara kuri 0782 31 86 cyangwa se 0788 57 0200. Tugarutse rero tureba ubwo twarebaga amakuru yo mu Rwanda, reka twerekeza mu makuru avugwa mu karere u Rwanda ruherereyemo. Duhere muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kisekedi yongeye kubeshya isi ku Rwanda rushaka gutwara igice cy'igihugu cye. Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Felix Antoine Kisekedi yongeye kubeshya amahanga ku Rwanda rufite umugambi wo kwiyomekaho ibice by'igihugu cye. Ni amagambo Kisekedi yagarutseho mu kiganiro yagiranye na diaspora y'abanyekongo iba mu Misiri cyabereye i Cairo kwa gatandatu tariki ya 1 Ugushyingo 2025. Yabwiye abaturage ku Rwanda na Perezida Kagame bafite umugambi wo gucamo ibice Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, igice cy'uburasirazuba kikomekwa ku Rwanda. Yavuze ati intego ye no gucamo igihugu cyacu ibice no kukigarurira, ndetse akaba yakwiyomekaho igice cy'uburasirazuba gifite ubutaka bukize ku mabuye y'agaciro no mu bijyanye n'ubuhinzi. Nubwo Kisekedi avuga ibi, ni kenshi u Rwanda rwagiye rugaragaza ko nta mugambi rufite wo gusahura Kongo cyangwa kwiyomekaho ibice byayo. Muri Werurwe 2025 Perezida Paul Kagame yashimangiye ko umutekano w'u Rwanda ari cyo kintu cya mbere kirushishikaje aho kuba umutungo kamere wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu kiganiro umuyobozi w'igihugu yagiranye na Mario Naufore yavuze ko u Rwanda rutari mu bihugu biza imbere mu kungukira mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Yavuze turamutse urebye ku rutonde rw'amagana y'ibyo bigo biraho ahariho hose, kuva mu Bushinwa, mu Burayi, Amerika, Canada n'ibindi, barimo natwe bo mu karere, barajwe inshinga n'amabuye y'agaciro yo muri Kongo. U Rwanda rwaza ku mwanya w'ijana, rwaza ku mpera. Perezida Kagame yongeye kwibutsa ko ikibazo gihari kitari amabuye y'agaciro, ahubwo ari ikijyanye n'umutekano. Bidashoboka ko u Rwanda rwaba rutizeye umutekano warwo mu gihe kirekire ngo rutekereze iby'amabuye y'agaciro muri iki kibazo. Ati cyo cyaba ikintu cya nyuma mu byo twatekerezaho. Ikindi kinyuma Perezida Felix Tshisekedi yongeye gukwirakwiza ni cyuko Perezida Kagame ari we watumye ibiganiro bya Rwanda bitagera ku musaruro ngo kuko yanze kwitabira umuhango wo gusinya amasezerano. Muri Mutarama 2025 Perezida Kagame yavuze ko yahagaritse kujya muri iyi nama kuko yabonaga harimo imyitwarire itaboneye ya DRC. Kisekedi yongeye kumvikana mu mvugo zibasira u Rwanda mu gihe ibihugu byombi byashyize umukono ku masezerano y'amahoro, ibituma bibazwa ku bushake afite mu kuyashyira mu bikorwa. Ni mu gihe kandi biteganyijwe ko Perezida Kagame bazahurira Washington DC bakakirwa na Perezida Donald Trump hagamijwe kwimakaza amahoro n'imikoranire mu by'ubukungu hagati y'ibihugu byombi. Tukiri muri iki gihugu kandi AFC mu 23 yasabye Kisekedi gufungura banki Goma na Bukavu niba
ahangayikiye koko abaturage be. Umuyobozi w'ihuriro AFC M23 rirwanya ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Corneille Nangaa yahaye Perezida Felix Tshisekedi umukoro wo gufungura banki ziri mu mujyi wa Bukavu na Goma niba ahangayikiye abanyekongo bahatuye. Ati banki ziri muri iyi migi zafunzwe muri Mutarama na Gashyantare 2025 ubwo abarwanyi b'iri huriro bayifataga. Ihuriro ry'ingabo za leta za DRC zigahunga n'icyemezo cyari kigamije guhima Nangaa na bagenzi be. Tariki ya 30 Ukwakira mu Bufaransa habaye inama yiga ku mutekano w'akarere ka Afurika y'ibiyaga bigari yari ifite intego nyamukuru yo gushakira ubufasha abagizweho ingaruka n'imirwano ya AFC M23 n'ingabo za DRC. Uwo munsi Perezida Tshisekedi yagaragaje ko ababajwe n'ubuzima abari mu bice bigenzurwa na AFC M23 babayemo, abasabira inkunga. Bigizwe mu ruhare n'Ubufaransa na Togo byateguye inama hakusanyijwe miliyari 1.5 y'amayero yo gufasha muri rusange abagizweho ingaruka n'imirwano. Tariki ya 2 Ugushyingo Nangaa yagaragaje ko ubusabe bwa Perezida Tshisekedi butumvikana kuko yagize uruhare rukomeye mu buzima bugoye abo mu bice bigenzurwa na AFC M23 n'ibindi byo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo babayemo muri iki gihe. Ati muri Mutarama 2025 Goma yarabohowe, vuba hakurikiraho na Bukavu. Mu gusubiza, Felix Tshisekedi yatanze ibwiriza ryo gufunga banki afatira amafaranga abaturage bo mu burasirazuba babitse. Iki cyemezo kirenze kuba kitemewe n'amategeko, kiri mu bihano bifatiye abavuga Igiswahili agaragaza ko ari abanyamahanga. Nangaa yibukije ko Perezida Tshisekedi ari we uri kohereza indege z'intambara za Sukhoi na drone mu bice bituwe cyane mu burasirazuba bwa DRC zikarasa abaturage, kandi ko we yategetse ko abanyamurenge batuye muri Minembwe bafungirwa inzira zose zabagezaga ku masoko. Nangaa yagaragaje ko nimba Tshisekedi yasubije ibitekerezo ku murongo akaba ashaka gufasha abaturage bavuga Igiswahili kubaho ubuzima busanzwe, akwiye gufungura banki n'inzira banyuramo bajya ku masoko. Ati niba Tshisekedi yasubije ibitekerezo ku murongo ku munota wa nyuma akaba atekereza ko yafasha abaturage bacu bavuga Igiswahili kubaho ubuzima busanzwe, yakabaye atangira gufungura banki akareka urujya n'uruza rw'abaturage n'ibicuruzwa bigakomeza. Yakomeje avuga ko abavuga Igiswahili ntibafite umuco wo gutega amaboko, ni abakozi batungwa n'imbuto z'imirimo y'amaboko yabo n'ibyuya byabo, bafite umuco wo kwikoresha no kugira inshingano. Inshuro nyinshi AFC M23 yagaragaje ko gufatira amafaranga abaturage babitse muri banki bigamije kubambura ubuzima, bityo ko ari icyaha kibasiye inyoko muntu leta ya DRC yakoze. Turi mu makuru agezweho mu Rwanda, mu karere u Rwanda ruherereyemo ndetse no hanze yarwo. Muri Uganda ho abaganga ngo bibeshye baha abana ibinini by'igicuri aho kubaha ibinini by'inzoka. Abanyeshuri barenga 100 bo ku ishuri ribanza rya Kajumbajumba ryo mu karere ka Ntungamo muri Uganda bajyanywe kwa muganga nyuma y'amakosa yakozwe n'abaganga, bahabwa imiti ivura igicuri aho guhabwa imiti ivura inzoka. Nk'uko byemejwe n'inzego z'ubuzima mu karere ka Ntungamo, abana bahawe ibinini bya Phenobarbitone bisanzwe bikoreshwa mu kuvura indwara y'igicuri no gufasha abarwayi kubona ibitotsi aho guhabwa Albendazole, imiti isanzwe ikoreshwa mu kuvura inzoka. Byibura abana 44 bahise bajyanwa mu bitaro bitandukanye byo mu karere, abandi bakomeza kuvurirwa hafi yaho byabereye. Umuyobozi ushinzwe serivisi z'ubuzima muri Ntungamo Dr Amon Bahati yavuze ko ibi byabaye ubwo leta yari muri gahunda yo gutanga imiti y'inzoka mu bigo by'amashuri. Dr Bahati yasobanuye ko amakosa yabaye ubwo itsinda ry'abaganga ryafataga agasanduku karimo uwo muti witwa Phenobarbitone bakeka ko ari Albendazole kuko imiti yo kwirinda inzoka yari yashizwe mu bubiko.
Fidelis Kiza umuyobozi w'akarere ka Ntungamo yavuze ko ikihutirwa cyari kwita ku buzima bw'abana mbere yo gutangira iperereza ryimbitse ko byabaye. Phenobarbitone ni umuti uzwi kandi nka phenobarbital ni umuti ukoreshwa mu kuvura indwara y'igicuri cyangwa gusinziriza abarwayi. Si umuti w'inzoka kandi ku bana bato ushobora gutera gucika intege, gusinzira cyane cyangwa guhagarika guhumeka. Ngaho rero reka twizere ko abo bana babashije kwitabwaho bakabasha koroherwa. Tanzania ho perezida watowe Madame Samia Suluhu Hassan ararahira uyu munsi. Amakuru aravuga ko ararahira nta bantu bahari kuko umuhango urabera mu biro by'umukuru w'igihugu. Umukuru w'igihugu rero cy'u Burundi Nyakubahwa Evariste Ndayishimiye akaba yahagurutse i Bujumbura mu gitondo cyo kuri uyu wa mbere yerekeza Dodoma muri Tanzania kwitabira ibi birori. Akaba rero haritabira umuhango wo kurahira kwa Samia Suluhu Hassan nka perezida wa Repubulika Yunze Ubumwe ya Tanzania. Kuri uyu rero tariki 3 Ugushyingo 2025 hararahirira mu muhezo mu kubungabunga umutekano w'uyu muhango. Ubusanzwe umuhango wo kurahira kwa perezida waberaga kuri stade ukitabirwa n'abaturage babarirwa mu bihumbi, ariko uyu munsi siko biragenda kuko urabera ku ngoro y'umukuru w'igihugu kandi nta baturage bemerewe kuwitabira. Abayobozi bakuru, abadiplomate n'intumwa z'ibihugu zituruka mu mahanga nibo bitabiriye umuhango. Byitezwe ko umutekano w'ingoro y'umukuru w'igihugu uraba wakajijwe birenze ibisanzwe kugira ngo hatagira abadobya uyu muhango. Icyemezo cyatangajwe kuri televiziyo y'igihugu tariki 2 Ugushyingo cyafashwe nyuma yaho tariki 29 Ukwakira abaturage benshi batangiye imyigaragambyo yamagana amatora y'umukuru w'igihugu yabaye uwo munsi. Abaturage basabaga ko abanyapolitiki batavuga rumwe n'ubutegetsi babujijwe guhatana na Perezida Samia nka Tundu Lissu w'ishyaka rya Chadema bafungurwa amatora agasubirwamo nabo bakemererwa kuyitabira. Tariki ya 1 Ugushyingo Chadema yatangarije ibiro ntaramakuru AFP ko kugeza uwo munsi abantu batari munsi ya 800 bari bamaze gupfira mu myigaragambyo. Ishami ry'umuryango w'abibumbye rishinzwe uburenganzira bw'ikiremwamuntu ryo ryagaragaje ko abapfuye bagera ku 10. Komisiyo y'amatora ya Tanzania yatangaje ko Perezida Samia yatsinze ku majwi 97.66%. Abakandida 16 bari bahatanye basaranganya atageze kuri 3%. Chadema yamaganye ibyavuye mu matora. Kuva imyigaragambyo yatangira, internet iracyafunzwe mu mujyi wa Dar es Salaam. Basabwa kuguma mu ngo kuva mu masaha y'umugoroba kugeza mu gitondo. Amashuri yarahagaritswe kugeza ubu, abaturage ntibarasubira mu buzima busanzwe. Naho mu Burundi ahitwa Igasebeyi muri zone ya Buhoro, komine ya Mugina mu ntara ya Bujumbura mu burengerazuba bw'u Burundi, abagabo babiri barimo umuyobozi w'ibanze batawe muri yombi n'abakozi b'ikigo cy'igihugu gishinzwe iperereza baherekejwe n'imbonerakure urubyiruko rwa CNDD-FDD, ishyaka riri ku butegetsi. Kuva icyo gihe imiryango yabo ivuga ko nta makuru yabo bafite, ibyateye impungenge kwibaza ibibazo byinshi mu baturage. Abatangabuhamya benshi baho babajijwe babitangaza ibi byabaye ngo mu gitondo cyo kuwa 4 tariki ya 30 Ukwakira. Abakozi b'urwego rushinzwe iperereza baherekejwe n'imbonerakure bagiye mu rugo rwa Egide Nishimwe, umuyobozi w'umudugudu wa Gasebeyi, n'umuturanyi we Ndikumana uzwi ku izina rya Basoda. Aba bagabo bombi batawe muri yombi bambikwa amapingu hanyuma bashyirwa mu modoka ifite plaque zatangajwe, bajyanwa n'umuyobozi w'ikigo cy'igihugu gishinzwe iperereza muri komine ya Cibitoke. Kuva icyo gihe yaba imiryango yabo cyangwa abayobozi bo mu nzego z'ibanze ngo ntabwo bazi aho baherereye nk'uko SOS Media Burundi yabitangaje. Reka amakuru yacu agezweho yanditswe mu itangazamakuru muri kakanya tubagezaho amakuru yo mu Rwanda, ayo mu karere u Rwanda ruherereyemo ndetse no hanze yarwo.
twerekeze mu mahanga ya kure aho Trump yateze iminsi Perezida Maduro wa Venezuela. Perezida wa Amerika Donald Trump yateze iminsi Nicolas Maduro avuga ko asanga iminsi ye yo ku butegetsi bwa Venezuela ibaze. Yanavuze ko Amerika itazajya mu ntambara n'iki gihugu giherereye muri Amerika y'Amajyepfo nyuma y'uko umwuka mubi umaze iminsi wariyongereye hagati y'ibihugu byombi. Ibi Trump yabitangaje ubwo yari mu kiganiro na televiziyo CBC cyatambutse ku cyumweru tariki ya 2 Ugushyingo 2025, ubwo yabazwaga niba iminsi ya Maduro ku butegetsi iri kubarirwa ku ntoki. Trump yasubije ati yego, ntekereza ko ari byo. Naho ubwo yabazwaga niba Amerika ishobora kwinjira mu ntambara na Venezuela, yasubije ko adashidikanya. Ndatekereza ko bitazasaba izindi mbaraga. Ibi yabivuze mu gihe umwuka w'intambara ukomeje gututumba hagati y'ibihugu byombi nyuma y'uko Amerika itangije ibitero by'indege kuva mu ntangiriro za Nzeri uyu mwaka. Ibyo bitero Amerika yabigabye ku bwato bw'abakekwaho ubucuruzi bw'ibiyobyabwenge mu birwa bya Caraïbe. Kuva icyo gikorwa cyatangira hagabwe ibindi bitero 16 binavugwa ko byahitanye nibura abantu 65 byangiza umubano hagati ya Washington na Caracas. Nshuti mukunzi wa Mama Rwagasabo TV, munyemerere amakuru agezweho ya none tube tuyahiniye ahangaha. Mukomeze kunogerwa na gahunda televiziyo yacu yabateguriye. Njye narishimwe Honore.